Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an nongtrei master role jongga jala Meghalaya kilapelong ye kajingelang menta kasni ha kashilong press club ban ye perkhat haror kajingdawa jongki ban penkiuno e katulop manna sansnem ya kani kajingelang lapenya de kaseng all jantia master role workers association kabadei kakenhun kabalayalam ha kajingyaki jongki nongtrei master role banyo ye kajingpishar hok berkijingerap kumki weipat ki nongtrei sorkar Hadin ke jingelang kinong yalam keseng lalik banyak kendu ika commissioner ba secretary jengkatna labor ka kongdayo 1P lakai. Ban IT da ka memorandum na ka benta bandawa ya ka sorkar bakan shimkia ban penkiuno ika tulop jengki nongtrei master role bat ban pentrei kam ya ka jeng penbet bapura. Habakran shikinong thok kubor kinong yalam keseng ki penpau ki jeng sngokia ba hadin shibun ki jeng thok jeng kerpat berwat hadin ke jeng yaki Kabalalong hau Oktober arhajar arpulai ka sorkar kampat la ban shimkia ban pen urlong ya ke jengkular ban pen kiu tulam. Kinong yalam kila kenturu ya ketnat labor bakan pen stat ya ke jeng penrung thamai ya ke minimum wage structure bat ban yarap ya kinong tray master role bat casual workers ban yo iki hok komba kinong tray sorkar ki weipat ki yo. Ka ji kendo jongi menta ka sni bab labor commissioner khalor ka chithi bangi la ai khalai terek jong nu banai ba ngi ai reminder ni ya benta ka to ka flow rate bat ka VDA na ka benta ka flow rate ni akran ba labor commissioner ba balai kim ai ya ka jin shai halor ka ni ka flow rate na ka ba effect ka ba day ban effect na do strict October 2023 Nrai ki ai pat ye ka order na do strict January 2025 te hakan ni halor kan ni kwa ban clarify kin na kaliang ka sorkar ni ai si thi na ka por si ka por nrai minta ka singi ya ban ikran ban labor commissioner bo ong han halor kan ni ka flow rate ngimla shu kat kam ka minimum wage act ba ngila ban revise lani imla ban revise ru ya kataka flow rate namar ba ndai kam mandatory ban revise every 5 years nagataka daw ya kan ni kim aishu ya ka area ni kim kam affect na do 1st January October 2023 halor ka VDA pan ni karan ba balai ka VDA kami hadom taxi jamu 1st October 2025 ya kan ni ruang ba katkum ka baki la inspect la ne katkum baki la shim ya ka budget mod ban katkum ka state statistic halor ki rate jangka marba mardi hayo katkum ba kolong menta ba marba mardi hayo ki ba kalahir balai ka hier ba ka GST kalahir nagataka daw kim le shu ya kanika VDA kim revise shu ya kan ni ngipan daga jingtho namar ba hangi hi baro ni kwa ban yan ai daga jingtho yangi khnang bangi ru ngin la ban penshai ya ki member ki dikhat chung baro tingla ni Khlem bu daga jingli ngai ni ong ba ki ong ban katkum ka minimum wage at 1948 ba ni day na kami khalia ni day ba highest mo ya ka p ka bakila ay ni kinaslo na kami ka at ki ong ba nimla ban revise every 5 years kamnong mandatory na kami ka daw nim le shu ya kani flavor jing ong jong ki ba hoy na kaliang jong ni nim priang ya kani tang ba ni kwa ni ong ni ay ni daga jing sai daga jing tho namar Khlem ka jing tho nimla ban priang learning Khlem clarification daga in written nagapor si kapor niya kalap niya kran niya kani nay kiong ba ngimla ban revise every 5 years no ilaong ba ya kani day mo labor commissioner ban pek bania ban revise lene ban nam revise ru day mo ban silti ya kani ka kam jong ni kumki master ni Khlem hon nrai ni panda kata ka jing tho in written dia kata ka clarification hadien bami kata clarification nila ya ong ba ngindon ka general meeting hadien bami la yo jing tho ni ketiyaw ni ai ko next week iong ba in ai ya kata ka jing tho
Lada kim ai ka jing thol ne kim ai ya kata ka clarification. Lada ki ai ru ngin don ya ka general meeting hani po Shillong by last week of November. Ngin hang ta ngin decide pa ya ga ai ngin ya chakra. Juhi? Dayo wan pi ya ka General Secretary of Argentina Maslow Workers and Labor